Proljeće 85. Listopada 3. Geto ti sreće, u Katušića rodilo se dijete. U najljepšem gradu na svijetu. Ej, pa rekao sam najljepšem gradu. Reci onda grodu. Idemo dalje. Od malena on je bio poseban, čitao je knjige svaki dan, na ponos svojih roditelja i svetoga Vlaha. Hrvoje je sve ostavljao bez daha, o njegovim se uspjesima još i danas priča. Zasjenija je i velikoga Gundulića. Ko? Hrvoje, Hrvoje, o Hrvoje. I baš kad se Bošković počeo plašiti da bi ga u matematici Hrvoje mogao nadmašiti, on je ostavio svoju karijeru i krenuo je totalno drugačijemu smjeru. Posjećivao je birtije, pubove i plaže, napravio je i svi nove tetovaže ko Hrvoje, Hrvoje, Hrvoje. Naravno šalimo se, nego šta je bilo. Onda je, bez da ikog nešto posebno pita, Hrvo se uputio put Splita. I tako je multitalentiran dječarac, ostavio sve i postao će meni štarac. Novi razred, nova je ekipa, a svaki vridi niti manje ni više nego 50 lipa. A dobra je bila ekipa, tako razred. Ma šta ti je, ekipa je bila vrhunska. Još se priče danas ono. Čekaj, hoće ko otvori ovi prozor, ja sam uskuvao ovdje, alo, jesam ja jedini uskuvao ovdje? Bra, boli me glava, treba mi je ono Andol veličine sirka. Skroz sam cijeli sam uskuvao, zalipija sam se za ovi krevet ovdje. Ljudi, jeste vidjeli ono maternu? Ma, napravio sam sedmić bija malo prije, ne ono govorim ništa je glava mi je pukla samo cijelo... A dok mi ovo trebamo završiti kao? A mi šta? Doneti mobitel što ja... Aj kreni, aj, nastavi pio. Hrvoje, Hrvoje. I tu je Hrvoje nastavija uspjehe nizat. Nije toliko ni važno šta je bilo iza. Bitno je da sad svi slavimo i da na to je svirjanje i još puno toga, jer uz pomoć Boga Hrvoje je posta ponos svoga oca, majke, ponos svoga grada. Nadam se Hrvoju misa mlada. Hrvoje, Hrvoje, Hrvoje. Hoće, otvori neko taj prozor, ja sam uskuo, alo ej! Otvori prozor više!